Christu sunga kungi tuzuinu le paule naute tuni Saint Augustine point ni ahima abangin Augustine min anei mimal kim tunga happy feast day chi in hi arve panin kungmuang masahi Saint Augustine point ni hi ma abangin mi siang tho Augustine tang thu tom khat ikikum ding hi mi siang tho Augustine pen Africa gam saklam tagaste khwa AD zathumle somngale li kum in aswaki apa milim bia hi a anu monica a hi le Christian biakna a khata hi Augustine aneulai in lom hoilo te to ki khol in gamtasia a kigen pasien neilo pol azui hi anu in apasal pol pi sunga honglut ding han thon a hi manin asi ma in pol sunga honglu thi gamtasia a lam akhial atapa akikher na ding in anu monica in kum somleni sungton tung pasien kyanga kapkom in thu angit le aka na o to pain dong hi mi siang tho Augustine pen Bishop Ambrose I tugen te awangai zel na panin Christian biak na alung lut khat ahi zongin alung sim khen tat theilo in a hi kum somni aphakin Italy gam a pain Milan siam pilian Saint Ambrose thil na te thupi ngai sut ma hi ni khat ni in venga naw pang no khat I lasak na o za hi tuale angeya lai siang tho bu alem le Saint Paul gel lai siang tho lai gual khat sim kha hi topa Yesu Christu silun la napum pi huai ham nang u no te in nangai sun ke un rom alien som le thum anew som le li chi a hi lai siang tho mun kammalin Jesu kiang a puak in anun tak na ki khel sakhi akum som thum aphak chiang in Saint Ambrose in tuisop a Africa gama chia kikin siampi aswaki asol lo chiang in hippo khwa bishop ding in kiteri bishop aswaki chiang in Donatus na hangin pai khel te pol pi sunga lut kik ding in na setak han chiam ahi manin mi tampi te pol pi sung hong lut ki ku hi Saint Augustine hun sungin rom gam polam pan migilo te gam sunga hong lu tu hi pol khat te in gal kap se mua dam in hong ki sia hi tua hun lai tak rom gam a thanem lam athei kumpi Alarius AD zalile som khat kum I chiang in Italy gam sunga honglutin rom khwapi kulpi te susia van man pha khem pe alak ban u a in tampi ahal tumu hi ahi zongin biakina abute bangma achi ke u hi aman siampi te kipol na phuan khia in nungak siang tho te ading in zong amin thang gam tat lu hek zia zui ding thukun te vai hom in gel khiat sakhi amain mi pi te tunga no te ading in ke siam pilian khat kahi hi ahi zong no te lampan en lew leng ke pen thu zui mi khat kahi hi na chi hi ni khat ni in to thum pasien khat thu angai sut lai takin tui pi sunga tui te tui pi ge ya se nel tunga akibol tui khuk neu sunga asung alam dang ma naw pang khat to ki mukha hi ama in naw pang pa tunga nana sepen piang thei sapek ma keng achi lai takin naw pang pan ama kianga
nang ngai na a hi pasien pianzia na tel som sangin tui pisunga tui khem peu hi tui khuk neu sunga kadip zo som pen bai zo di hi chi in dong ki khi Rome Emperor pi akisiat khitchiang in pasien gam chi lai bu gel khia hi tua sunga Rome Emperor pi akisian na pen Christian te mo na hang hilo in nagam tat sian na le namo na te hang in pasien dan athuak na hi chi in alai bu sunga gel khia hi za in apil siam pilian pa pen edi zalile som thum kum in aom na khwa pi bandel minam ten chi in asim lai tak hi hun sungin hong si Saint Augustine poi August ni som ni le nigiat ni in a Catholic Paul pi in ibolden hi toy manin thu zui nu le pa ule naute hi mi siang tho Augustine hangin e te na ilak thei ding ama i ki khel thei na pen anu hang hi chi leng ki khel lo hi mi siang tho Augustine bangin iki khel khit chiangin na lama athakhau na lama akip Christian thu zui te i the na ding in mi siang tho Augustine tung tonin le anu Saint Monica tung tonin thu nge nin tu ni ma mai na han chiam ni chin aki han thon hi hang kalungdam